Pozdrav ekipa, evo mene opet. Današnji video će biti nešto malo kraći video. U pitanju će biti make-up tutorial za moj go-to look koji sam otkrila. Radi se o tutorialu koji dosta ima, ajmo reći, rose gold brončanu vibru. Sviđa mi se zato što radite samo sa 2 ili 3 sjenila. Vrlo je jednostavno, lagano za blendanje. Mislim da izgleda predivno na svakoj boji očiju. Izrazito lijepo bi izgledalo na plavim očima. Mislim da zelene oči i oči poput mojih smeđe mogu isto zaista lijepo se istaknuti, zato i volim taj izgled. U pitanju će biti što kraći tutorial moguć, da će vam biti jednostavno za pratit. Nadam se da će vam se svidjeti i svakako stay tuned za još ovakvih videa. Pa krenimo. Evo, ja sam se približila najbliže što mogu, ali možete vidjeti da sam već bazu stavila. Dakle, baza je slično kao iz tutoriala koji sam objavila prije, onaj sa matiranjem lica, ali opet da izgleda dosta svježe. Stavila sam konture, highlighter i rumenilo ću staviti za kraj, zato jer je bitno da se slažu sa sjenilom na očima. Svakako ću vam ostaviti u opisu koje sam proizvode koristila, iako ćete vidjeti ovdje na ekranu. Pa evo ga, krenimo. Prvi korak će biti blendanje sa vrlo tamnom šljokičastom nijansu. U pitanju je jedna brončana boja koja ima primjese rose gold. Nakon što smo natapkali boju u kutove, ćemo samo izblendati. Ostatke ćemo staviti na under eye area, jel? Sada ćemo sa prstom na kapak staviti. Ajmo reći nekakvu srednje sjajnu nijansu. Ja volim koristiti ovu da se stvarno lijepo ublenda u cijeli ovaj izgled. Dakle, samo sa prstom i stavite na kapak. Sada kad smo napravili taj dio, sljedeći dio je taj da ćemo staviti nešto unutarnje kapke, što nam stvarno treba blingat. Mali trik koji sam ja već spomenula u nekim videima koji volim koristiti je staviti bijelu bazu, nekakvu mat bazu. U ovom slučaju ja volim koristiti od NYX Milk Pencil i samo staviti u kutove. Naravno, truditi se ne pretjerati, iako volimo da nam blinga. Sad to treba malo izblendati i zatim staviti nekakvu sjajnu bazu. Pa krenimo sa tim. I sada ćemo to setirati sa najsjajnijom bojom koju imamo. Ja ću opet koristiti ovu paletu od Catrice i koristit ću ovu boju u kombinaciji sa ovom tu bojom. Dakle, ovo želim da mi da toplinu, a ovo želim da mi da sjaj. Da upotpunimo ovaj izgled, mislim da eyeliner vrlo tanki i jako lijepo izgleda. Kao što znate, nisam baš vična sa eyelinerom, ali u zadnje vrijeme se trudim što više ga stavljati, tako da se šta više ispraksam po tom pitanju. Moj najveći problem što su mi oči izrazito različitih oblika. Znam da se ne vidi na prvu, ali točno kad stavljam eyeliner vidim koliko je ovo puno više zakrivljeno nego ovo koje više ide u ravninu, tako da jako moram paziti sa smjerom u kojem ću staviti eyeliner. Probat ću ovo napraviti na kameri, pa ćete vidjeti moje muke. U suštini želimo samo malo nešto da nam uokviri i malo krilo, ne preveliko. Evo, sad kad smo stavili eyeliner, nije jednak, ali mislim da dosta dobro izgleda i odmah su mi oči malo veće. Dakle, kod spuštenih kapaka veliki je problem ako stavite predebelu liniju, to će vam optički smanjiti oči, što nije loša stvar. Ako želite takav izgled, ako je to estetika koju taj dan želite isfurati, super, ali ja u ovom izgledu volim tu svježinu i otvorenost. Sada još jedna stvar koju ću napraviti je sa crnim eyelinerom koji nije tekući, već ovaj kajal, ću samo gornju liniju ispuniti jer vam to još lagano uokviri oči. To na prvu nije toliko vidljivo i ne morate to raditi, ali ja evo radim to iz nekakve navike i nekako mislim da mi to upotpuni cijeli izgled. Izgleda jako neugodno, kad se naučite na to nije strašno.
E sad, kad smo to napravili, donju liniju, znači donji waterline nikako ne želimo sa crnim eyelinerom ispuniti, već lagano sa bijelim. Evo ovako, morate paziti da ne pretjerate, jer meni osobno ne izgleda lijepo kad je prebijelo. Jednostavno izgleda preumjetno, već nešto umjereno. Ako imate olovku u boji kože, to bi bilo najidealnije, ali da vuče više na onu ivory boju slonovače. Ali ako imate ovako bijelu ko ja, poanta je samo da ne vučete na cijelu liniju, već samo stavite malo na sredinu i pazite da vam se ne primi na trepavice, što se meni često događa. Eto, pa idemo to napraviti. Pokušavam staviti ogledalo da vidim što radim i mislim da neću uspjeti, nego ću morati ovako u kameru. Evo ga, tu mi je malo pobjeglo kao što vidite, ali mislim da ću to poslije uspjeti malo očistiti. Sad kad smo napravili taj najkompliciraniji dio, to je to. U suštini oči su vam gotove, fali vam samo maskara. Ja sam rob navike, volim maskaru stavljati zadnju, tako da ću sad staviti rumenilo i highlighter. Rumenilo, bilo koje peach rumenilo će biti super. Ovo je rumenilo od Makeup Revolutiona koji imam 150 godina. Tražim kist, evo ga. I stavite ga umjereno. Evo ga, odmah izgledam zdravije. Nakon ovog naravno ide highlighter, moj najdrži dio. I naravno koristit ću Auroru Anastasia Beverly Hills, kombinaciju Eclipse i Lune i čak malo Lire. Jer su to sve nekakve te peachy boje koje mislim da jako lijepo ide s ovim izgledom. Evo možete vidjeti kako je to predivan sjaj. I sada ću setirati obrve, staviti maskaru i onda ćemo ići na usne. Evo zadnji dio što je ostalo za napraviti, upotpuniti ovaj izgled su usne. Ovako, ja ću koristiti dosta tamnu peach nijansu. Ovo je nešto između nude i dosta tople peach nijance. S tim ću obrubiti, ispuniti usne i to ću naravno sve preći sa Fenty Lip Gloss in Gloss Bomb bez kojeg ostajem i jako sam tužna radi toga jer je to najbolje sjajilo svih vremena. Pa evo, krenemo sa tim. Evo ljudi, to je to. Nadam se da vam se svidio tutorial, bio je dosta kratak, ali zaista ne treba biti duži jer ovo je toliko dobar, učinkovit make-up look. Dakle, gotovo je u 3 sekunde kao što ste vidjeli. Shvatila sam da ovakve brončane nijance koje imaju u sebi šimer se predivno blendaju i daju taj izgled dosta profesionalan, kao da ste bili na profesionalnom šminkanju, a realno sve što vam treba je dobar fluffy kist koji ne mora puno koštati, moj od Essence-a, i malo šimera u sredini i dobri ste. Dakle, ovo može biti bez tuša, može biti bez bijele olovke. Ja sam samo htjela dobiti taj proljetni wake look, onako da izgledam svježa, naspavano, odmorno, put together i generalno stvarno sam zadovoljna s time. Kako se vama svidio izgled, da li volite ovakve boje, generalno kako se snalazite u ovoj izolaciji, nadam se da vam ovakvi videi bar malo stvore nekakvu zabavu sa strane, nešto da malo ne razmišljate o težim stvarima i težim situacijama. Evo, ja sam stvarno zadovoljna s tim kako je se ispalo. Ako vam se svidjelo, da ne zaboravim ovaj put, molim vas pretplatite se na moj kanal, lajkajte ovaj video, ali najbitnije od svega je da mi komentirate. Ako ste i samo pogledali, zahvalna sam i na tome jer na kraju dana to je najbitnije. Volim da neki ljudi pogledaju ovaj content, nadam se da nekom pomogne, nadam se da neko nešto i nauči od ovoga, ali na kraju svega nadam se da smo se bar svi nekako malo zabavili i razonodili. Ja svakako jesam, meni je make-up outlet, da ne razmišljam o nekim stvarima, volim si izgledati ovako malo ljepše, put together. Kombinirate ovako neku bijelu majicu, šarene džinđe minđe i odmah osjećam se kao da sam vani na kavi, makar nisam vani i nisam na kavi, ali nema veze. Doći će i to vrijeme. Do tad ljudi, stojite mi dobro, perite ruke i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!